Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jumala Wali mempelai perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk mewakili menikahkan anak perempuan saya Sri Wahyuni bersama dengan seorang laki-laki bernama Andi Rahmat Hidayat bin Andi Mapasewang dengan mahar yang telah disepakati. Wahai Ananda Andi Rahmat Hidayat bin Andi Mapasewang, atas dasar togil waninya yang menyerahkan perwalian kepada saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sri Wahyuni binti Jumala dengan mahar tanah perumahan dan cincin emas dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Sri Wahyuni binti Jumala dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rannu tojing minyawana inake minne bunga-bunga lalang nyawaku siurukna mata Allah corangan lalang pak mani landri rannuku sile porang maki andi lalang surah sedrejiku kalau kau te aku landri nangke bikala bini tak sayang si poto polisi jamnya sahabat langit na buta ajari sa'i Alhamdulillah karena nilupaikan roangku kale bajanjingku rikalena si katutup kisah jaga tingku atingmu barang tunggal pakai kipa apa sisa mata Allah corangan lalang pak mani.
lebat rikau pangainku kupinawang rieranu tidringku karanuanu nu taleba teneranu bagi kari pak mainu omolik na kutrinya wanu aule taku sanana panranguangku lupa sarasa balat keji angeran aku rikau naturiku pinawang riero tale basagaya wanu tene pak mainu rikalingku namo ane parekana nakisi rurungan ritalasata poli maknau salasari bagi kari pak mainu omolik na kutrinya wanu aule taku sanana panranuangku lupa salasa kepada syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nasabah an-nibamiyah insyaallah termasuk malam yang berbahagia, malam ceria untuk menabur dengan kesehatan sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dan seluruh umat tanpakan senior yang diperlukan Salimatanta ataukah Panta yang itu menghadiri acara pancing atau makrung tinggi dengan bahasa itulah yang bahasa budaya guna Melayu karena Malaya bisa dididik kesehatan umur Magasi, Kubu Magasi untuk menghadapi ya Rabbal Alamin. Ila kita sallallahu alaihi wasallam sayyidina Al-Fatihah.
وجعلهم كعصف مأكول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قل ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
خطايا وأصلي وأسلم على المولود بالتقدم ويوم السبت القوم والا واستغفر دائما من السيئات والمساوئ بالله واستعينوا اللهم تغفرني بأرض تنزيل وكيف لا ولن يبرئ كل من لا وصيك وأوتكم ولما تم الأمر شعرنا مسؤول الرقم من الطائفة أجره لك
Nakakabagay sa'yo masarap na ngabaran. Kung masayang nangyari ko pinalagata, bakit tiraku? Hindi nakatagyaku, awan na kabako, nasa nilagpantay, pinagkaralaman, nalangkatan nanya. Dapat natin, ako ko rin nalagata, nasi na nasi, ay matakarupo, sana ayaw para sa nama. Situ naik. Situ ya, untuk fotoan. Ah, apa-apa. ومن
Hah? Lalala suji
Majulah baji buaya Nang tepomi Ane tangkena Aule palak nanya wanu Lek bakal lompoang mi pangainku Nama poko tonji kalengnu Simpunganne lakukannya mi di tabasana pangakalinu aule niat lebang kanu boli inakke minne bella ripangit